paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Imbag ta makataray pa'y day ta tricycle ni Kwarog tuyang. Ay na, di mo aya makita nga aglag-tulag taon. Aghasem nga may nagdaan ay day ta tricycle ni Kwarog. Nga raw, baka pati tanusan na pagluganan. Yak lakayat ya aglugan dita. Sika tuyang, saan kang agluglugan dita Tambangan mo ag sakit ka. Ay na ba daw nagado dita at tricycle apagluganak. Naglalawa kan nagpipintas dapay. Nay. Si Mardengan yung tricycle ni Kwarog. Ay sas, igay pa'y nga ti kalsada. Kita idurduronan nga ipaigay. Ay, Kwarog! Ay. Pura mau, day ta tricycle mau. Saanin nga gandar, ay! Kaya tanti agbiyahe ang gangin. Apay nga. Katawan damot tanti tricycle ka. Asino ti mangkat katawa. Datataba dong kan nanatuyang. Impok ka pa ni nanatuyang. Purak la kanon ti tricycle ka. Deng tumot na kita at tao nga awan maaramidan da na sayaan. Ilakok sa langan ni Jajang Shop ni tricycle ka. Ay. No. Inakilakaw! Saan ko na? Hindi naklapdan ang kay. Ay, lapdan ka Ay, uyawan dagmat na kiti tattao. Gapoy ti tricycle ka. Mala, ikagarod ila ko ijijag shop. Ay, sana ang kay. Sayang mo ti tricycle ka. Ay, ikakit ila ko. Saan nga raw? Nagbabawi account. Ay, dahito ti bagakan ka. Di mo nga min patpatyan. Dagiti madi amang mangag mo iti aglawlaw mo. Saan ko apat-pat yan? Saan ka nga agpaapik tao? Sige. Sana kun apaapig tao. Urayan niya pa iti bagbagada. Naggapu kagayam ijay ilay, maray. Wan amaray tanapanak gimatang iti lakok. Nagluganam ngay. Ti tricycle ni Kwarog Jay karag-karag at tricycle na. Na, di mo mat ibagati kasta tanaanos ni Kwarog nga gitultulod. Oh, imbag man tasaan kayo anapir dyan ijay dalan. At damak di tay agsarda-sardang nang runa no tay pasangat. Oh, makitam day ta. Angam nakaawid kami mo nasayaat. Kan may pagsayaatan na naglugan kay ti tricycle ni Kwarog, bagkatan na dagiti kargam. Saan ka amakangag iti reklamo? Ay namaray, jak kaya ti aglugan ijay tricycle ni Kwarog. Makapati tanos ti lati na. Wan, at dalati na. Hanggang mabalin pa'y matapagluganan. Sakmatlangan ti nakapila. Jape, swerte. Ta nagpipintas at chicks dagiti sumungad. Ay, wine. Miss, papananyaw? Ijay ili. Ay, siyak ti nakapila. Aglugan kayaon. Ay, awan sa bali na nakapila? Ay, siyak lang, mate. Di mi kaya't taglugan iti tricycle mo, Kwarog. Apay ngay. Super daan mat. Mamansaan ti ba dumi? Ay, saan mo't pinunasak ti tugaw ti tricycle kaw. Itilangan sa bali ti pagluganan mi. Sige, dito'y kami nga aglugan. Pasensya kan, Jape. Ah? Kada ito'y tricycle ko, ti kahit da pagluganan. Sige, aglugan kayo, taitulod kayo. Iyay. Kasanungay, Enteng. Problemado mat ka anakam.
Apay ngagpaisungag may sa nakatugaw ni Kuwarog ni Tarwar. Kasla na nagtipang panunutin na. Ala, ingka kasarita. Damagem no anya tinadagsan na parikot na. Kuwarog, anya yakti problema. Saan na kaya tapagluganan ti tricycle kao, Uncle? Nasino, di saan ang mga yan? Dagiti babalasang Na, apay adi na kaya taglugan, kat no nagtaraki ka. Aglatlati ka nung amin ti tricycle kao. No di na kaya taglugan, di ta tricycle ma. Na kami alalakay ti ilugan mo. Di na mo't kaya ti aglugan. Ha? Ni tatabadong tupay, apada malakay. Na, Uyawan na ti tricycle kao. Agudong kayo, mat, kukumare. Wan, maray. Agkukuyog tayo na agudong kamat, maribanang. Ay, katuwan Huh? Siya, mapan ko igatangan ni badong ko iti kukod ti baka. Tayso ti kayat na si Darn. Si Kangay, marikwanang. Anyamot ti mapan mo gatangan, ijay ilay. Lakok Ay, kunak ano kukod mat, akas ka ni Marituyang. Kamay kayo agluganan. Itulog kayo. Ala, aglugan tayon iti tricycle ni Kuwarog, kukumaray. Umay kan, marituyang. Huh? Diyak kayat aglogan dita. Aglat-lati at tricycle. Agpili-pili ka, Marituyang. Marikwanang, intan, dua talaangan nga aglugan iti tricycle ni Kuwarog. Naalay, mare. Narigat taguray iti tricycle. Yan tangay senior citizen kayaon. Ada discount yaw. Ay, agyaman kami, Kuwarog. Oh, makitam, Marikwanang. Ada discount ta. Kan, intulod na tapay ni Kuwarog dito'y papananta. Win nga rod, mare. Dagiti daduma at tricycle driver ka agpatingga dalaan iti sungadan. Saan da nga agitulod iti unag ti palengkay tamasadot da. Oh, at ti pasahem Kuwarog. Umay da kamin tumo laang alaan no madamdama Wine, kagawad. Apaya si Mardeng ka dito'y tenga ti kalsada. Kat saan tapay mo't anak kasangpot ijay kabildatan. Agpatinggalaangan dito itiinted mo apasahem na natuyang. Na kunak man no da discount ko ta senior citizen nak. Awan ti discount kanya. Oo, apay nga ni Kuwarog. Adamot discount na no senior citizen. No di mo na yunan di pasahem, bumabakan. Ay nagloko kan. Papag naunakit dan kat nagadayo pa'y ijay kabildatan. Nayunan pa iti 50 di pasahem. Anya? No saan mo an nayunan, bumabakan. Ay, jakla ko man nagluglugan dito'y tricycle mo. Just kay. Basta Kuwarog, di mo partakan unay ti agpataray. Tapno saan kaming agnervyos ka ni Marikwanang. Win nga rod Sapay managnervyos kami. Na? Inanatuyang mo't deta malabsan tayo amagmag na. Unyag pa isaw. Kunak man no imunan anagawid. Tanaglugan itinapintas at tricycle. Na, igam na pay laang tay ginatang na akukod ti baka. Ala, sardengamon Kuwarog. Ay kaasimay. Aw, nanatuyang. Apay amagmag na ka. Hay, imbabanak jay jaski at tricycle driver. Ne, apay ngay. Kurang ka no jay inted ko apasahay. Iso a pinababana ka. Umay kalumuganan, maray. Wan, Marituyang. Umay kan, tanay, sumip ngatan. Saan akon nga agplitay, Kuwarog? Sana nanatuyang. Kita mantikin na singpot ni Kuwarog, Mare. Wan ata si Dagmutla ang tinagluganak. Talaga ang nasingpot ni Kuwarog, Marituyang. Ay, sige maray. Dito'y akon balay may, tanay. Inak iluto da ito'y kukod, asidaan ni badung kaw. Sige, maray. Nala, itulod na kami matan, Kuwarog. Nagbayag ka na nakitsinda, tuyang. Apay, mabisin kan.
Katuin ah. Ay na, kasanaw. Jay nagluganak at tricycle. Pinababanak ijay tanga ti kalsada. Takurang kano jay inted ko apasahay. Apay nga minta naglogan ka kadagiti tricycle driver nga busadaw. Jak nga rod kaya taglugan ijay tricycle ni Kwarog akarag-karag. Si Kantupay kat di mo kayat. Mapan ka madamdama, iji barangay hall. Anya nga'y taramidek ijay. Kiti reklamom day ta driver ah. Ay talaga mapana. Wine, saan ta mabalin na palabsan dagiti kalukwan dagita tricycle driver? Makita yun day tayo dungaw. Uray karag-karag jay tricycle ni Kwarog. Na isang pit na kayaw dito'y balay anatalgid. Ay katuwan inteng. Ada pa'y discount may ta senior citizen kami. Ay nagmayatid talaga anaanos ni Kwarog. Wen inlugan na pa'y ngarod ni Marituyang, idi nakita na amagmag na nga agawid. Isu asan arumbang nga agrekla-reklamo da pari ba daw kun Marituyang. Tani Kwarog aka-anakak. Iso, ti kasisingputan at tricycle driver dito kabildatan. Pudnaw takunam inteng. Kasisingputan at chiptanon. Agasem ngay day ta. Papa na Maray, Mapanak ijay barangay hall maray. Agreklamo akman. asino man ang ti reklamaw. Jay tricycle driver a pinagluganak edi kalman. Pinababanak kitday. Sige, rumbang lang nga ireklamom dagita. Saan ang mabalay na bastalatan ibabada ti bakit akas kanyak ijay tenga ti kalsada? Wen Ha? Nagngina pa iti siningir na kanyak apasahay? Sige, ibagam amin day taken ni Kapitan. Tapno maikatanda iti prangkisa. Wan maray. Maruwam dagita tricycle driver. Paayabam dito'y barangay hall jay driver nga irekreklamo, kapitan. Ay talaga Ungtak, ken likturak, no niya nagitilintag arumbang asurutan da. Rumbang laan, kapitan. Nakayumot ngamin na maminsan maray. Agpili kayumot ngamin iti tricycle apagluganan niyo. Amuyaw, uray saan ang napintas, basta nasaya at tigalad ti driver. Ayos! Na, ni Kwarog samot ti dakdakamatam, kapitan. Wunsa. Wan nga raud, italaang ana amiris ka, at talaga gayam anasaya at atao ni Kwarog. Uray kas jay akarag-karag ti tricycle na. Iso adiyo kumamit tin katkatawaan ani Kwarog. Ay na, kapitan, jakmet katkatawaan ka. Maisursuro taklang kinibadong ko nagkatawa. Nakita? Bagbagaam ngamin ni pari ba daw. Adi na unay uyawan ken katawaan jay tricycle ni Kwarog. Wan, kapitan, bayam, tabagaak ni badong ka. O anya Maray, nakasaritam ni Kapitan. Wan, maray, imbagak amin kenkwana. Inistorya, manipodrogay, aging gat ending na. Rumbang lang nga maamuan na day Maray. Sige maray, agawid akaw. Tadanasken nga ibagakin ni badong kaw. Sige, Maray. Badong! Badong, ayan mau. Dak, dito'y kusina. Badong! Kunan ni kapitan. Anya tinapasamakan ka. Tulungan nak. Naipit to'y sa akak dito'y kusina. Nayabuta nga main. Ay, saus. Ay na. Ay, saus. Limtagan day ta sa akam. Nagsakit. Nasugat pa yan. Ay, naskan ama itaray ka ija ospital. Sino nga iti pagluganan ta? Nagado di ta tricycle. Mangpara ka na. Oho. Awanlat amokon kadagiti daduma at tricycle driver dito'y kabildatan. Agpili da iti pasahiraws. Iso ajay laang ang tricycle ni Kwaraw. Ay, addan amatitanos da ito'y sugat ka. Ay na, awan ti sabali anaanos kan nasingpot a driver nga agitulod iti pasahiros dito'y kabildatan. Iso amayat ka man, no saan. Inak ayaban ni Kwaraw.
Baraw, itulod taman ni tatam abadong ija ospital. Una na. Mala, intang arud sukunan. Una na. Ay, imbag ka pa'y kwaraw. Tama minsan lang nga ayab kat umay kadagaws. Di mo pa'y damagang numano ti ibayad ka. Ay, sana akas ka dagiti duma, nanatuyang. Kaya't ko ti makatulong iti kabarangayat. Apay, naan ano ni pare Badong? Ay na, nayabot ka no di saka na di kusina da, mare. Takasanaw, narukupan di kusina da. Ay, imbaglakit din Taad da ni Kwarog anaanos amang itultulod ka dagiti masapul a maipan iti ospital. Ay, awan nga rod, amare. Tano da dumalaeng. Damaganda pa'y nga umuna, numano ti ibayad mo. Talaga, mare. Kasta dagiti kaadwan at tricycle driver dito barangay tayaw. Adda kat ti pinaayaban ni kapitan at tricycle driver iji barangay hall. Bagbagaan na kan ungtan na kanaw na iji a driver. Wen tapno di datuladen ti saan anasayaat nga aramhed. Badaw, agawid tan tanaagasan kamutang. Sino ngay ti pagluganan ta nga agaway? Ni Kwarog Ni Kwarog manay. Isaw tinang itulod ka data dito ospital. Inururay na taam mo na anarigat ti pagluganan. Basta kaday. Iso adimon uyawin di tricycle na. Tauray no aglatlatay kun karag-karag. Iti panawin ti panagkasapulan. Adda ni Kwarog anaanos. Wayne, sige nga raw. Wanya, agawid tayaw. Agyaman Kwarog. Pasensya kan, takinatawaan, ken inuyaw mi iday di tricycle mau. Saan ay na maulit pa iday jay, Kwarog? Awan kanyak day jaya, tataba daw. Kunan ni Uncle Kaw, tulungan nak, tapno mapabarok ti tricycle kaw. Iso nga ita, anusak pa'y lang jay daan. Ay, tatabadong! Uray daan ti tricycle ni Kwarog. Tanasaya at mati ugali na kas driver. Ala, sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitang Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.